Vlasnik i direktor Hype televizije i Hype produkcije Saša Mirković vrlo je aktivan na svom TikTok nalogu. Svakodnevno iznosi niz pikanterije iz prošlosti estradnih ličnosti. Ono o čemu svi ćute i povijaju glave, Mirković iznosi javno. Odlučuje sada da iznese svoj stav o Džejli Ramović i njenom prekidu druženja sa Marijom Šerifović. Mnogi su mislili da ću jučerašnjom objavom da iznosim bilo kakve prljavštine o Mariji Šerifović i Džejli. Prvo, ja mislim da je Džejla jedna pristojna devojka iz jedne pristojne porodice koja je kao mlada poslata u taj famozni Grand i tamo naletela na ono biće koje se zove Marija Šerifović. Ja o Mariji, naravno, kao što znate, znam sve. Od početka pa do kraja. Sve od trenutka kad me pitala u kolima prema Zagrebu kako može i gde može da se promeni iz ženskog u muško. Na što sam se ja zaprepastio, još uvijek smo bili na vi. Tako da nikada neću da osudim tako mlado čeljade kao što je bila Džejla u tom trenutku i šta je imala, ona najbolje može da kaže kad bude to poželjela. Znači, ja o Džejli Ramović imam lepo mišljenje, da je jedna sada pristojna devojka, da je porodična, da je apsolutno okrenuta ka porodici i ka karijeri. I da li je to omogućio Grand? Verujte, ne. Omogućila je njena harizma, omogućio je njen glas i omogućilo je to što je pre svega njena porodica verovala u nju. Sve ostalo što je tamo urađeno i što je bilo, sve je posledica neiskustva tog, zato što je ta devojka poslata u čeljust jedne ogromne aždaje, kakva je Grand produkcija bila i kakva je pa je licemerna